piyambak. Dan iki sedintene pinten Pak penghasilannya biasanya? Boten Iya, nentu. bukan tentu. Ya, kalau lagi rame ya atau lagi kata, gitu lagi iya, Nggih, soalnya nggih niki kata sing sadeyan winto. Robong-robong ten di jalan raya kan kata. Nggih. Lagi ini pun jenengan pundi Pak? Kalau Purworejo, Pundi niku? Purworejo kan juga. Pundi? Purworejo kan juga. Bilangnya kok gitu le jemblangan nih. Oh, nggih, berarti boten tepe iki. Buatan tulang gimana? Pun dangu Pak sing sadeyan iki. Joko mriki dangu. Ya alhamdulillah. Pinten? 5 tahun. Lebih ya. Nggih, berarti pun dangu nggih. Nggih pun Pak, sing tangkap niku mawon. Nggih, Nggih, sepunten nggih Nggih, ganggu. boten. Matur suwun Pak. Sami. Monggo. Nggih ngapunten nggih Pak, ganggu. Niki asmanipun jenengan sinten? Kula Rizky, Oh Mas Rizky. Kesadian pental niki pun dangu ta Pak? hampir 4 tahun, Mbak. Hampir 4 tahun. Damel piyambak ta? Nggih, Oh berarti nggene piyambak nggih boten tumut tiyang. nggih. Ngene iki, Mbak. Maune nggih ngene tiyang. Terus hampir 4 tahun terus kamu lebih Mbak. Damel piyambak. Rame Pak biasanya niki. Nggih, alhamdulillah, Mbak. Kadang rame, kadang nggih biasa lah segini jualan. Nggih. Buka jam pinten Pak biasanya? Biasanya jam 6 seperempat. Jam 6. Berarti dari pagi nggih. Dari pagi sampai sak entek. Nggih, sampai sak telase nggih berarti. Ya niki pentale pintenan Pak? Yang kecil 1.400, yang tahu 1.500-an. 500-an. Dipun mau 5.000 Pak. Samian campur. Biasanya pundi lho Pak biasanya? Burno. Burno. Iya. Tepe Pak mriki. Setelah Celah 15 menitan 15 menit. Niki rombonge dititipke napa? dititipke, Mbak. Nek di betul mantuk ya eman etalasene. Nggih. Mari napa? Saus Pak campur. Wonten penitipane nggih Pak biasanya? Monggo. Ten pundi? Kan mlebet pasar niku. Kamu ke pasar. Nggih pun matur suwun nggih Pak nggih sepunten ganggu. Boten napa-napa, kula malah seneng. Nggih. Sepunten nggih Bu, Nggih. sepurane lek ganggu waktune panjenengan. Nggih, boten napa-napa. Niki ajeng tangklet. Jenengan asmanipun sinten? Gusti Ningsih. Gusti. Gusti Gusti Ningsih nggih. Lah pun sadean niki pun dangu lah Bu. Sadane pun dangu, cuman Bu mriki kerja udah 9 tahun. Pun 9 tahun. Dan niki enggak ada ngene piyambak napa tumut tiyang? Nggih, kula kerja. Kerja mriki berarti ngene tiyang nggih. Nggih, niku sing. Ngene ibu niku mau. Nggih. Terus apa maneh? Lagi ini pun jenengan pun di tepi apa mboten? Nggih tebe gendong. Gendong. Perjalanan kalau naik sepeda motor ini 1/4 jam. 1/4 jam. Lah buka toko niki jam pinten Bu biasa? Non-stop. Non-stop. Dari pagi sampai malam. Rame Bu biasanya niki. Napa mboten rame? Nggih tergantung namanya rezeki kan boten sami. Nggih. Kadang ya rame, kadang ya cedol, kadang full rame. Ya, Kadang ya alhamdulillah, lek ngoten. longgar. Pokoknya ya namanya rezeki kita nggak tahu. Nggih, soalnya nggih kan kata sing sampeyan jajan-jajan ngene iki Nggih. kula tingali. Nggih. Ya itulah berhubungan dengan rezeki kita kan nggak tahu. Nggih. Walaupun jualannya sama, walaupun jualan buahnya sama, jualan jajannya sama, jualan minuman sama, tapi rezeki kan udah ada yang ngatur. Rezeki itu masing-masing. Nggih. Alhamdulillah lek rame. Nggih pun Bu niku mau Nggih, nggih nggih. sepentene lek gak. Nggih, boten napa-napa, Nentune. nggih. Nggih. Nggih, monggo Bu matur Nggih. suwun. Nggih. Nggih sepentene nggih Bu ganggu waktune jenengan. Asline tanglet, asmanipun jenengan sinten? Ibu Umaro, Bu Umaro. Bu Umaro sadyan napa Bu ten mriki? buah, Wah, pun dangu Bu sing sadyan. dia pun lama, dulu di Borno langsung pindah ke sini 3 tahunan. 3 tahun. Ya. Berarti udah lama nggih 3 tahun di Ya. sini. Terus sadyane niku derek tiyang napa ngene piyambak? Miliknya sendiri. Punya ibu sendiri. Iya. Nggih. Niku sing tumbas niku kata rame napa mboten Bu biasa? Nah, 1 tahun ini agak sudo. Sudah nggih berkurang berarti nggih. Berkurang, pembelinya berkurang, terus buahnya saiki kula ibu angger go
nasi terus buang gitu. Jadi sudah ada MBG. MBG. Nggih, iku orang di pasar itu sudah dibabat nih. Penghasilannya berarti berkurang ya? Bu? Berkurang ya. Dan niku biyen pun ibu pun di Burno perbatasannya babat itu. nggih. Terus jalur itu ngalor. Iki mungkin mangsul piyambak apa di pun Piyambak. Piyambak. Dulu satu becak biaya apa modalnya 3 juta itu 2 hari satu hari ya, terus 2 hari itu nyulurin kayak ini bisa habis. Sekarang nggak bisa. Kebanyakan sepi pasar, nggak ada orang di pasar. Nah, dulu kan terus terang modal 3 juta satu becak ya, bisa habis 2 hari bisa habis. Sekarang nggak bisa. Nggak bisa. Jadi banyak pesaing juga ya Bu. Ya banyak yang jualan, yang beli nggak ada. Yang beli wah kemana belinya sekarang. Gitu. Nggih pun Bu matur suwun ngoten mawon. Suwun nggih. Sepunten nggih wonten. Ya betul menapa. Matur suwun Bu.